yancaniriye urushi ariko bamunguwe nimba uzungurikirana kuko siro kwibuka gasize nta nimero za gusa nibuka isura ko yari umuhungu muremure w'inzobe wakoraga kinyozi ka waswaye wo mumenya nyabo nazo mumbwire ngo azaze mweze shukurani yankubise urushimo ankubita urundi rushimo nuko ankubita inshizi ibiri bere zanshi apana udushi yankubise rimwe ku musaya ankubita urundi ku musaya amaranga ati ngiye gukora kinyozi ntago baje bampemba buri mubasha yako ngo thank you Jesus ngo shakara bara bene ibyo bintu bimeze nk'iby'abasazi nzana amuge ati pasta tuyishimiyane mimi nimewahi ombewa nakora kandi abakora Hello guys, umeze mute bantu banje mumeze neza yemeze neza ndakomeye ndashima Imana abo funguye no video ariko bwa mbere umbonye ku mazina no mutoni wa Gentille kandi umukobwa abagunga mwe twabasita kandi umukazana wabongera kandi umumama ufite abana biri mutware birenze kuri ibyo so muje duhana umugisha ndabashimye mwege mukomeje kunkunda mukabinyereka alombi nguni nuko nukuvuga ngo ndashimira abajyanama banje muri Amerika. God bless you. Ndashimira abari muri Australia Imana baho umugisha ndashimira abari mu Rwanda muri Kenya abari Pakistan Bangladesh goma hari umuntu gamwe ngo se muri Bangladesh babaye n'ukuri bazabankurikirana nzambabona nuko nukuvuga ngo irikora nabuhanga ryaje bazamakwereka umuntu wese wagukurikirana nuko abari impande zose zisi wewe uzi ko unkunda nukuri bukomeje kunyereka urukundo mvuga ikinde kiki nimba namwe muzi ko dufite ibyishimo za minembwe Muko mwese mama mugera gushya abanyamurenge mukamuyoboka mwese muranyobotse pe muzukuri Yesu mwijudakenirwa abaheze umugisha Canada namwe nukuri ndabasuhuje umuntu wese uzi ko aza yicara akavuga ngo agiye gukurikirana Rukunda TV show nukuri Imana yamwije umugisha ubundi kandi narabwe gutembera rya mugenzi wawe nurishigikira uzaba uri kwigirira neza kuko nushikira mugenzi wawe nawe Imana yo mwijuru izivanga mu zawe nuko guys rero nongeye naje nagarutse nk'ibisanzwe reka nshimire abantu bazandika comment nukuri mu kwandika comment nziza mukavuga ngo murankunda nkibaza tese mfite ikindinde nitwa nde kuvuga ngo munkunde ariko kuba munkunda nukuri ndabizi kuko umuntu utimuza mumukunda ari uko afite byinshi za mirenge mukunda umuntu gusa uko ari nuko asa kandi ari igihe ibyo ukundira umuntu ari byo bamwe bamwangira ariko mwege mu binkundira nukuri Imana yamwije baheze umugisha ubundi dukomeje kwishimira intsinzi dukomeje kwishimira ukuntu Imana ikomeje kudoza amarira nk'abanyamurenge mugihe cangirente mu rwa zazo ijambo rizima mugihe bitagishobotse rw'Imana izivuga ngo birarangiye nukuvuga ngo ndabashimiye nukuri Mana ndabashimiye kabisa ko mukomeje kunyereka urukundo ndabashimiye kuko umunyamurenge wese hari nimbuzi kuri twigwana wigurira amazi ari kumva uzese ko ari twigwaneho uzi ko ari idubu magurira amazi off camera tuze kuvugana nuko nukuvuga ngo nimbuzi kuri mu Rwanda shaka uri twigwaniho uzi ko uri idubu kazi mwese ndabasuhuje nabari abantu bari mu Rwanda kinyume namwe ndabasuhuje nukuri ariko birashoboka ko mugaruka turavukana turi bene nyakivuruga icasi kimwe nuko niba uzi ko utarumva bino bintu nukuri turagusavye Imana habe nakara kantu ko kuvuga ngo mu kiboko hariko ndari kugahabwa cyane ariko none harabaherutse kudusura namavuga ngo none ko n'umunuka kubakubita nuko ariko ntago ariko bikwiriye ntago bikwiriye ngo dukubitane tugiye gute igikwiriye no kwishima ariko hari indirimbo iri mu kumfasha muri iyi minsi Imana mureke tubanze tuyumve tubone gukomeza ariko si wowe ndagusuje papa nukuvuga ngo hari indirimbo iri mu kumfasha ubu nyine nukuvuga ngo se ntibishoboka ko mwikaretse twa tuyicuranga nuko reka muze kuyumva muze kumva mwese ize kubafasha twagiye muze kunezerwa muri buri wese ahari akubito bari kumwe mubwire ngo tegera amakuru umva Imana ngaha tujanirane Mulenge record Mulenge urithi wetu wa thamani leo
tunasimama mbele za Mungu kwa shukrani, kutoka kizazi hadi kizazi. Tumeyaona matendo yake makuu katika nyakati za furaha na majaribu. Mkono wake umetushika imara, kwa mioyo iliyojaa shukrani tunainua jina lake juu milele. Milima ya Mulenge bado imesimama, ikiwa ushuhuda wa za Mungu. Mabonde na vilima vyake vinatangaza upendo wake usio na mwisho. Tulipopitia nyakati ngumu, hakutuacha peke yetu, alitufariji kwa rehema zake na kutuongoza kwa nduru yake. Mungu Wanyamulenge wote, Wanyamulenge wote, amadubu wote duniani, amadubu wote duniani. Mukari du nawe genda bidini. Haleluya, haleluya, amina. Asante Mungu kwa kutulinda, asante Mungu kwa kutubariki. Umetutunza kwa rehema zako, umetuongoza kwa mkono wako. Mulenge itaendelea kuishi kwa amani na kwa umoja, tutalisifu jina lako milele. Mungu wetu mwema, Mulenge Ati mgaona sio tuzawe kupata tuzawe tunahifadhi mila yetu na urithi tuliopokea kutoka kwa wazee wetu. Tunawafundisha watoto wetu njia za kweli, mahali popote tulipo duniani. Tunabaki kuwa familia moja kwa neema yako Bwana. Umoja wetu utaendelea kudumu. Tunatazama kesho kwa matumaini, tukiwa na imani katika ahadi zako. Mungu wa rehema, tunakushukuru. Mungu wa upendo, tunakutukuza. Bariki familia zetu, bariki watoto wetu, bariki wazee wetu, bariki vijana wetu. Tupe amani, tupe umoja, tupe nguvu za kuendelea na moyo wa kushikamana. Mungu ametutunza Wanyamulenge, Wanyamulenge. Mungu amewalinda madumu, Mungu awabariki. Shuka Bwana, mimina neema zako. Tunawaombea Wanyamulenge wote popote walipo duniani, wape afya njema, wape amani mioyoni mwao, wape mafanikio katika kazi zao na baraka katika familia zao. Uwafunike kwa ulinzi wako na uwaongoze katika njia zako. Wanyamulenge wote, Wanyamulenge wote, amina, 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 amina. Mungu Mwenyezi, tunaombea amadubu wote duniani, wabariki katika maisha yao na katika kazi zao za kila siku. Wape afya, amani na hekima, wape neema na mafanikio. Walinde popote walipo na uunganishe katika upendo wako. Amadubu wote duniani, Mungu awabariki. Amadubu wote duniani, Mungu awabariki. Kwa amani, kwa umoja, kwa upendo wa Kristo. Tumeona wema wako Bwana katika kila hatua ya maisha yetu. Tumeona mkono wako ukituinua wakati kwa changamoto. Leo tunasimama mbele
kwa mioyo iliyojaa shukrani kwa kila baraka uliotupa, tunakurudishia sifa na utukufu. Asante Mungu kwa kutulinda, asante Mungu kwa kutubariki, umetutunza kwa rehema zako, umetuongoza kwa mkono wako. Mulenge ni urithi wetu na zawadi kutoka kwako, tutalisifu jina lako. Mulenge record ariko man ariko nukuvuga ngo Jean de Dieu nawe sinzi icyo ushaka sinkizi. Nukuvuga ngo uri umuntu waje muri kino gihe ngo uhoze imitima yacu. Nukuvuga ngo bivuze ngo uvira tombe bakazamuyizana, bavuga ngo kamanyola tombe, bavuga ngo minembwe tombe, bavuga ngo point zero tombe. Data we Imana izigumugisha, tunakutakia maisha marefu baba. Nuko guys dukomeje kubakumbuza iwacu, tubakumbuje iwacu mwabantu iwacu ni heza. Inyarure mikazitashe ndibuka nzashaka gutaha, iwacu ni heza, hari umuco uzirico, iwacu hari umuco uzirico. Mureke dutahe dukumbuze abana bacu, dukumbuze abavyeyi bacu, tugende dutahe, tugende tuje iwacu, tuje kurya ibyo kurya by'umwimerere, apana bino byo kurya bya hano birimwo ibindi bintu. Guys mureke dutahe, amahanga ni mabi, amahanga arahanda, mureke matera gastoyi kamwe ariko ye ariko muzi wanyu, iyo uri wanyu uzi ibintu byose by'iwanyu. Mureke mbabwire ikuntu ubushize nigeze guhura n'umujura. Halo mbinguni. Nukuvuga ngo ubushize nigeze kugenda mu kazi, ngenda mu kazi aciye imyaka nagiye mu kazi igihugu c'abandi kuriya iri wabandi. Umuntu uri ku ruhande kabisa watuderanje, genda uje hanze watuderanje, watuvangiye amateraniro wayavangiye. Nuko wavangiye amateraniro, genda uje hanze. Nukuvuga ngo ngenda mu kazi ngo ndangize mbura n'ibisitaza mu nzira, namubura n'abantu abagabo kandi basaza. Mwumva ukuntu amahanga ari mabi, amahanga ntabamo imfura. Nukuri fura y'Umunyamulenge kiyokora ico kintu ngiye kubabwira. Guys ndagenda mpura n'abajura, mpura n'abagabo babiri bamambwa ngo bite mama we, ngo se ngo hari ikigo ngo c'imfuzi, umva n'ukuntu bagiye kunyiba bitwajije ikintu gikomeye. Ariko imfura n'izingurenge tandi imfura yamambwira ngo bite mama we, ndabanye ni byiza ngo uzuko ngungana ngo nabucura bwanje, ngo none ngo wandanga ikigo c'imfuzi ngo gituye hano hantu ngo kabasukari. Ndakati taco nzi naje sinzi hano nantu kabasukari hano, baranze umuntu yamambwira ngo ndanga ikigo nati nta kigo nzi, warangiza yamambwira ngo ndakona nkabona gusa n'umuntu ufite ibibazo. Ndamubwira ati ibibazo ndabifite, noreka kugira ibibazo gute n'ibibazo dufite iwacu twebwe turi Abanyamulenge, twawe n'ibibazo n'intambara, kandi bene wacu natwe iyo twibishe umuntu agiye kutubwira ibintu by'akahombi n'ingato tukirukanga cyane. Man umuntu abantu Imana zabo bare baje kuba babiri guys. No ahita ambwira ngo ngiye kugusengera, ngo ariko mbere ko ngusengera ngo mama wangu n'umuntu mwiza, ngo cyane ngo no ngo bushize ngo umuntu wagiye kumusaba umunyu, ngo aje kumusaba umunyu ngo amubwira ngo nta munyu no guha, ahubwo reka ngo yeze amashiringi 500 ugende ugura umunyu. Ngo umuntu ngo amajana mu bafumu namanu ngo ndababaye nkaba ngo kweri mama yamambwira ngo mama ngo n'umwana mwiza, ngo yamagana ngo ajanye ngo yamagana 5 mu bafumu, ngo agere ngo barabaroga, ngo none ngiye kwakora uwo muvumo, ngo none ngo kubera ko ariko abantu bazahemuka man. Imwenga imfura nta mfura, ngo kwera ukuntu mama wawe ngo ari umwana mwiza, ngo ugiye gupfukama mu busengero. Wa muntu nimbaza ntaye imiti mwabantu mwe
nimba ari karahu nimba ari iki ngo pfukama ngo ngusengere ndapfukamye mbere ntarapfukama itazi undi muntu kumbe wa muntu barafatikanye urugenzi bafatikanye isafari ariko imfura ye imfura nizimurenge ntazi n'imfura zo mu mahanga amahanga aragatsindwa tugiye kuyava ngo dutahe iwacu yewe amazi undi muntu mwabantu mwe hamare kuza undi muntu bahagararanye ngamubwira ngo bimeze bite ngo ni byiza ngo ndumukozi w'Imana ngo nashaka ikigo c'imfuzi amati ikigo c'imfuzi tikikiwa kaswari cimukiye ruyiru arambwira nti wa muntu ko ngurebye ngo ufite ibibazo amati ntari cimani ari cyo mwuko mbwiye ngo mwuko urambwiye ngo warugira iduka ngo baragiye bati none ikintu ngiye kugukorera ikintu citwa ngo kugusengera ariko reka mbaze kubaze wa muntu we aho nimara kukubwira umuntu wo kwivye nta kintu uzamukorera toya nukuri nta kintu nomukorera ikintu kibi gute nuko none kumbe abantu bafatanyije isafari yamamuganga ngiye kugusengera nti fata ibintu byawe ufite amafaranga mu ikofi arambwira ati ufite amafaranga 5,000 atata amafaranga ufite mu ikofi yaheze uyu mwana w'umukobwa yagufashe ndayafata amafaranga sinzi ko mwabantu mwe sinzi ko na amafaranga yarimwe nafashe ikofi gusa arambwira ati genda urugenzo uva nkano na hariya nushika ukumva ijwi ry'Imana hari ijwi ry'Imana rikubwira ngo umuntu wanyivye n'uyu nguyu nuko ikintu cyaje kuba kiratangaje wa muntu yamagenda ngo katika jina la baba ukatika jina la baba ukatika ngo shakala pakalala sizuko bazatererwa abanyakenya nuko again kiriya ngo urakoze mukozi w'Imana ngo asante pastor ngo asante mtumishi wa Mungu ngo asante pastor ngo asante mtumishi wa Mungu ngo nimesikia sauti ya Mungu ngo thank you Jesus ngo fire guys Imana yambuye umuntu wanyivye ngo ariko ntacu nzamukorera nanje gayama mpindukirana ngo yewe mwana wese ngo wani nkubwira umuntu waroze ngo nyoko ngo ntacu mutwara ati nukuri ntacu mutwara mukozi w'Imana upfe kumumbwira gusa nukuri ndamubabarira kandi ndumutunzi imbabazi tambo mama sasa fata nawe ibintu ufite bisigire no ariko bavuze ngo naragenze ndabona mwabantu b'Imana ahitambwira ngo fata telefone yawe ngo se ufite telefone nati ngiye telefone ndayifite ufite amafaranga nati ufite amashingi 315 n'utundi dukoresho nari mfite mu ntoki nyine twa Syria kazi nyine mpanshoroza ariko wa muntu mwumva ukuntu abantu babaye babi namufataga tuzi ko umugabo yansikiye ikofi irimo amafaranga 5,000 aragaruka ndayimusubiza sinyane nziga nuko biri mwamutemaga ati muri amafaranga 5,000 ugiye uzatanga icya 10 kuri amafaranga kugira ngo Imana ikomeze kwishimire nuko naje ganama muganga ati ntizana telefone ati ngi telefone amashiringi 315 nari mfite tingaya yeme nari nambaye ingofero ni ibere ahitambwira ngo mburiyo ngofero hano aho ariko bana ngo bitireke ngufata ngo nari nambaye nagashati nagasengera indani akazambwira ngo ninyambure nakaga kote nati sinkambura nago nasigana isengeri nuko ahita afata bya bintu byose bishira mu isapu bakatika ngo shakala barakala shara ngo nukurika birazaruga zabo sinzi kuntu bazazi kubita nuko wa muntu ahitambwira ngo Imana iramubwiye ngo ningende ngo ngere harungu kwikanisa ihari ngo ndumva ijwi ry'Imana kwa kundi ga wundi wa mbere yagiye avuga ngo ari ijwi ryamubwiye ngo umuntu wamwivye iduka rye kandi ngo agiye kubigarura sorry nuko nanjega ndahindukiye mfashe ya telefone twadufaranga nari mfite amfashe ibintu byose bishize mu isapu arasenze gashakara barakashakara biravuzabo zavuga nuko barangiza garanga ngo hindukira mwabantu ndahindukira ngere imbere mbonye abantu bacahagaze arambira ngo ikindi cyantangaje uvuga ntamfura zikiba muri nusi kintu cyatangaje arambira ngo niwerekerayo ngo nubona umuntu wari wese ngo tumuvugishe kumbe yazi ko umuntu novugisha nkamubwira ngo sigiye abantu telefone byenda bzorangiraga akambwira ngo ko bagiye kunyiba nuko ndagiyongeririye abantu namana bagusa nk'ibikuko bintamuka gute nimba barasize imiti nimba ari ubupfu ndavuga atari ko baraho tutyo bagije telefone nara amafaranga dufaranga twanje nari mfite nazo bikoresho byanje nazo ncuruza nuko ndahindukira abantu nababura
uwo munsi ndasanga sana amava ndita mu modoka ndita mu muhanda imodoka zingonge ati ndaje kuvuga gute ngo telefone bayize telefone nsha abajura abakora nuko ariko ma ariko uwo munsi naraserisi kujya ngiye ndita mu muhanda gutyo ngiye kwita mu muhanda gutyo imodoka zingonge amahaza mare imfura y'umuhungu Wumunyamulenge yo yamubwira ati bimeze bite muko nati bimeze neza papa none bimeze bite abajura banyibye telefone udukoresho twanje nari mfite baradutwaye banyibye sapu nari nambaye ndetse babikwiza gutatu bambye bagikunsengera ati mwemwe na mawombi nyinyi na mawombi baza wowe ni gute ubundi wizera umuntu ngure mu muhanda ngayikusengera kugeza ubu nyine mwabantu mwe niyo umupasiteri aje ngo umupasiteri w'umunyagihugu ngo araje ngo karakumanga ngo umufungwe ngo tuombe ngo kuna jambo Mungu amesema ngo kuna jambo ariko tubazana bikavuzaga ngo ndiza sineme ngo kuna venye Mungu ameniambia nikombeye ngo kuna venye Mungu ameniambia ngo kuhusu maisha yako ngo thank you Jesus ngo shakara bara yani hizo vitu vimeze nk'ibyabasazi zana amuge ati pastor tuyishimiane mimi nimewaombewa na akora kandi abakora ibibazo abantu bari baziranye kicanyemeje ko bari baziranye nukuntu nawe yo baregiti ariko uwo muhungu we zamfura z'umurenge nyavugaga arazarambashije ngo se ngo bimeze biti nati bimeze neza bakwibye gute ati noneho umuntu yambwiye ngo ni mwese bambwiye ni mwese telefone ni sapu ni faranga nari mfite bazamabambaza ngo setandi mafaranga isize mu rugo akabakora yenye bakora bashinde katika jina la Yesu nuko Wumunyamulenge uza wiba mu izina rya Yesu twebwe Imana yatugiriye neza yeme wa muhungu yamambaza ati none niki cabaye ati ndita mu muhanda imodoka zingonge akuvuga ngo ntanje kuvuga ngo nta telefone tisinotaha uwo muhungu yancaniriye urushi ariko wa muhungu nimba uzungurikirana kuko siro kwibuka gasinzi nta nimero za gusa ni ukisura ko yari umuhungu muremure w'inzobe wakoraga kinyozi ka waswaye wo mumenya nyabo nazo mumbwire ngo azaze mweze shukurani yankubise ibishimo ankubita urundi bishimo nuko ankubita ishize ibiri bere zanshi apana dushi yankubise rimwe ku musaya ankubita urundi ku musaya maranga ati ngiye gukora kinyozi ntago baje bampemba buri munsi bazampemba ku kwezi ariko icyo ngiye gukora ngiye kubwira boss ampeza amashiringi 100 y'amanyakenya aranga ati simaze kugukubita kandi yaranumva ngigira nk'umuzimbo w'izo nshizo umwana w'umuhungu ariko uko arubwira ngo ari ubwenge aranga ati ngira 100 wamutega imodoka ikuvanye ka waskwari ikugeze gidurayi nimageze gidurayi kwisoko wamutega imodoka utahe wamugenda wibagirwe nuko baza biba kandi ndimukaza mukunda umuntu wese uje ngurambika ibigana ngo shakara bara nuko katika jina la Yesu ngo kuna venye Mungu ameniambia ngo wewe ngo kuna venye Mungu ameniambia maisha yako unataka kubadilisha maisha yako uko na maisha mabaya mwibiki na wiki nuko ngo shakara bara nuko aranga ati ntukongere kuvuga ngo umuntu kara gusengera umuntu utazi umuntu ushutse kara gusengera gute nuko uwo mungu arancyanira izo nshizi ibiri ngo arangize ifura y'umurenge ambeza amashiringi 100 uwo muhungu umuntu wobuze umuhungu uwo muhungu sizigane baba bagikoraga kabasukari azamumbwire ngo azoze ngweze shukurani nuko yarankubisa ariko icyo ni cyo nyigeze gusera mu buzima kandi cyo kintu cyaransebeje ukubitira mu bame bw'abanyagihugu abanyakenya bari buze banzungurutsa amancana nishize ibiri ngarura ubwenge mpeza n'amashiringi 100 yiwe ndagenda ndatega ndataha kugeza n'uyu munsi niyo nambambo narimbabwiye ati amahanga arahanda aya mahanga ntamfu uwo muntu yanyivye abo bantu banyivye babambwira ngo ndumukazana man yanyivye abwe ngana na bucura bwiwe nazo mubwira imyaka yanje ngana na bucura ariko aranyogogoza yazambira ku myaka n'umwenda nari nambaye ngo kanansengera rero message iraho imfura n'izimurenge ntamfura zibana mureke dutahe tuje kumfura kandi niyo wisinze imfura igusiga ifura nukuvuga ngo mureke dutahe tuve muri amahanga ni mabi cyane kandi ikindi message nogenera abantu cyane cyane abagore ahubwo dukunda kantu kani ombe umugore niyo umuntu yagusenge ntakubwira ico yakwereza uzamva ngo ntawe mpaka gagenda kubesha kwa musanga umuhanuzi karahanurika nisa cyose abagore mwagiye mureka gukunda umuhanuzi gutyo mutazagwa muri umutego nkuko naje naguye mu nuko guys yo ndabashimye mukomeje kunkurikirana ndashimira abantu bari mukunkurikirana bakankunda bakagira no kuntu we kuntu zo kukubwira nawe akubwiza ari ukuntu bari mukubwira bakamfurahisha bagatanga amaturo nukuri yemwe we izi microphone dukoresha zisaba amabuye iyi kamera nta kamera mente yo gukorera ku busa
kandi nukwishimiye n'abakameramani bazadufasha kudeshapo kabisa muzamudukorera akazi neza rero natwe umuntu ufashijwe akamuvuga ngo ndakwishura ibiganiro 2-3 nukuri ntuvugize nayo kandi si ugusaba rero ndabashimira mwakurikiranye kino kiganiro cyose mukirangize muza mwandika comment nziza kizo muza mwandika undi ibiganiro byacu nakagaruka ciao ciao